umunsi umwe w'akazi rimwe nahumiwe niho nabonye ibitangaza kandi baza batubwira nimba ari inkuru z'imbarirano sinzi baza batubwira ngo n'abantu bari baguze inkuba ngo bari babaza ababembe bari babazana inkuba ngo bakora chantier ngo mu isoko barapima baratestinga mu isoko inkuba igakubita abantu bose bakaryama inkuba igakubita abantu bose bakaryama inka ziva mu isoko zose ziragenda abantu bariruka abasikare bararasa biranga ikazikubita umunyamurenge igakubita umupfurero kandi igakubita umunyamurenge ikamurunda ikazana umushi ikamurunda hejuru ikazana umupfurero ikamurunda hejuru umubembe hejuru umurega indundo y'abantu kubera ikutuzanye niko abakristo bameze Imana yarabahamagaye barayumvira barayemerera barahaguruka ariko ngo bagere mu nzira kandi twakaza tugira umumaro ariko se twotunga urugo niyo masengesho yo kwaruza abantu benshi babayeho kubwa amasengesho yo kwaruza Amen. Kuva 15 22 ngeze kuri kangahe? Kuri 26. Haravuze ngo Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura. Yego. Bajya mu butayu bw'ishuri. Baje mu butayu bw'ishuri. Bagenda iminsi 3. Mu butayu babura amazi. Bageze Imara. Bageze ahantu bita Imara. Ntibabasha kunywa amazi y'Imana. Ntibabasha kuyamwa amazi y'Imara. Kuko yaruraga. Kubera yuko yaruraga. Cyo cyatumye hitwa Mara. Nico cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati. Abantu batangira kwitotombera Mose kuko bari bagize iminsi batamwa amazi. Turamwa iki? Atakira Uwiteka Mose atakira Uwiteka. Igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Amen. Uwiteka abwira Mose amurangira igiti aragitema ngo arangize agita mu mazi amazi ahinduka meza. Arababwira ngo ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Niryo jambo tuganira. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo. Warangiza kumvira ugakora ibitunganye mu maso y'Imana. Ukumvira mu mategeko yayo. Warangiza ugakurikiza amategeko Imana yabahaye. Ukitondera ibyo yagutegetse byose. Warangiza ukitondera izo yagutegetse byose 1 2 3 kangahe urabizi. Nta ndwara nzaguteza. Aho umva benshi icyabaza ni indwara nuko batitondeye amategeko y'Uwiteka. Nta ndwara nzaguteza. Muzo nateje abanyegiputa. Kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Amen. Kuko jewe Uwiteka ni jewe uzukiza indwara. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Ngiye kuvuga amagambo makeya. Kumvira Uwiteka, kwitondera amategeko yayo no kugenda mu bushake bwayo. Amen. Hallelujah. Iri jambo kuva dusomye mu gitabo cya Kuva ni urugendo rw'abana b'Isiraheli bava muri Egiputa baje muri Kanani. Ahangaha Bibiliya itubwiye kuko bari bambutse inyanja itukura. Ariko hari amagambo azantangaza. Abana b'Isiraheli baciye mu igeragezwa kugira ngo bagere mu gihugu c'amasezerano. Amen. Yosefu akiri wabo kwase arota inzozi. Inzozi arazirota ngo azivuge zimuzana intambara. Yisanga muri Egiputa. Muri Egiputa aturayo ari umuretwa, aturayo ari umuhake kwa Potifari. Bigezaho aja muri prison. Bigezaho ava muri prison aja ibwami. Bwana sifiwe. Amaze kurotora inzozi bamugira umuyobozi wa kabiri mu gihugu. Amen. Amen. Ngo birangiza iwabo ngo haba inzara.
bituma hamagara ubwoko bwabo buraza bumusanga muri Egiputa. Ngo bageze muri Egiputa batura imyaka myinshi barororoka buba ngubwoko bukomeye cyane. Amen. Amen. Noneho ngo wari ubafite Farao wari ubafite ngo arapfa. Haza kwima undi mwami. Ngo noneho ngo atinyishwa n'uburyo ngo bororokaga cyane. N'uburyo barabanyembaraga, barabakoze. Bari bazi ibintu. Ngo abitegereze abona ko mu yindi myaka iri imbere bazobayobora. Ngo aravuga ngo ni byiza, ngo agira inama igihugu ciwe, arababwira ngo ni byiza kuko tubafata tukabagira baretwa. Rimwe na rimwe Imana yaraguhamagaye ikubitsa ivyayo, iguha amasezerano, iguheza kazoza, ariko isi irakwanga, isi iragutoteza. Ariko hari umunsi Imana izahaguruka ikaguteturura ikakwambika ivyayo. Amen. Amen. Bigeze aho ngaho Bwana asifiwe. Amen. Ngo barabatoteza babafata nabi mu gihugu. Umunsi umwe ngo barataka, barasenga, ngo bararira, Imana irumva iri mu ijuru. Ibatuma Mose ngo aje kubarokora mu maboko ya Farao. Ariko hari amagambo azantangaza, simvuga story ndende. Inza ndangazwa n'uburyo ki Imana yabatumye kuri Mose. Mose ngo ababwiye ivy'Imana yavuze byose ngo baravyemera, kandi ngo abereka imirimo n'ibitangaza Imana yamuhaye gukora imbere ya Farao, baravyemera, barazakira, ngo barangize baramushigikira. Ariko Bwana asifiwe. Amen. Ngo abikorera imbere ya Farao, Farao ngo ntiyavyemera, ibateza ibyago muri Egiputa, ngo hakaba ibyago bikomeye mu baturage. Ariko ngo mu Banyesiraheli, mu rugerero rw'Abanyesiraheli, kandi bari muri Egiputa, ngo ari amahoro. Icyago cya mbere ngo kikaba mu gihugu cyose cya Egiputa, ariko mu rugerero rw'Abanyesiraheli ngo ari amahoro. Icyago cya kabiri ngo bikagenda gutyo, ariko mu rugerero rw'Abanyesiraheli ngo ari amahoro. Kugeza Imana igejeje ku cyago cya 10, ngo imfura zose zo muri Egiputa zirapfa. Barahaguruka bageze ku nyanja. Bwana asifiwe. Amen. Imana isubira kubakorera igitangaza gikomeye. Ngo inyuma ingabo za Farao ngo zirabakurikira, imbere ngo basangaho inyanja itukura. Bwana asifiwe. Ngo batangira kwitotombera Mose, baravuga ngo ese muri Egiputa ntamva, kubera ikutuzanye kugira ngo dushirire hano mu butayu, kubera ikutuzanye. Niko abakristo bameze. Imana yarabahamagaye, barayumvira, barayemerera, barahaguruka, ariko ngo bagere mu nzira, Bwana asifiwe, bahura n'imiraba, bahura n'intambara, batangira kwitotombera Imana, batangira kuva mu bushake bw'Imana, batangira kwiyobora, batangira kugenda kuko bishakiye, apana kuko Imana ishaka, batangira kugenda kuko bishakiye, batangira kwiyorohereza, kwiyorohereza. Ngo dusigaye turi busy, ngo nta mwanya turi mu kubona wo gusenga. Yewe Imana hari ibintu bibiri yahaye umwana w'umuntu. Iyo umaze guhamagagwa n'Imana hari ibintu bibiri. Imana yaguhaye ijambo ryayo kugira ngo rigukuze, rikugire umukristo muzima uhagaze mu gihagararo cya Kristo. Ijambo rya kabiri, Imana yaguhaye kwivugisha biciye mu masengesho. Ariko wewe waridamarariye ugira udusengesho two kwaruza. Uzu udusengesho two kwaruza. Madame Revera ukamuvuga ngo ngahe ni musengeri, turamusengeye no amasengesho yo kwaruza, kandi ya masengesho yo kwaruza yo mara inzara. Siko nta mushitsi wagazuza mu rugo udafite utuboga, ukaja mwamuturanyi akaguheza utuboga, wamara ugafungurira umushitsi bikagenda neza. Tujya tuboga ntitwakaza tugira umumaro, ariko se twotunga urugo. Niyo masengesho yo kwaruza. Abantu benshi babayeho kubwa masengesho yo kwaruza. Bwana asifiwe. Amen. Kubera yuko badamaraye bibwira kuko mwisi ari amahoro, ariko umenye yuko nimburi mwisi nta mahoro ari mwisi. Turabashitsi nabimukira, dufite igihugu tuzaja kubamwo ni mu ijuru. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ishantangaje rero. Bwana asifiwe. Amen. Ngwingaba zibegereye Imana ngwibagirira imbabazi. Izana inkingi y'igicu ngo yibashira inyuma, ibakingiriza ingabo za Farao. Ngo izana inkingi y'umuriro ngo yibashira imbere, kugira ngo babone mu rugendo bayibajamo. Ngo irangize ibwira Mose ngo satura inyanja. Mose asatura inyanja ijoro ryose, ngo barara bambuka buraca mu gitondo.
ngo mu gitondo kare kare ingabo za Farawo nazo ngo zinjira mu nyanja kuko zimenyereye, zigira ngo ni inzira isanzwe, ngo baje kwambuka. Ariko narahumiwe Imana iyo ishaka kurengera umuntu yokora ikintu cyose gishoboka kugira ngo ikurengere. Imana ishaka kurengera umuntu yokora ibintu byose bishoboka. Wewe wananiwe kwegera Imana kugira ngo igutabare, ariko Imana ishatse kugutabara yokora ibintu byose ngo izifata ingabo nyinshi ngo zigapfa ngo ku bwacu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ingabo zava ngo zigire ngo zirambuka, noneho amagare yabo bari bariho ngo kaza kururuka asubira inyuma, aho kugira ngo agende imbere asatira abanyesirayeli ngo atangira gukururuka asubira mu nyanja. Niko ngo Imana ihamagaye inyanja ngo yongere kandi isubirane. Bose baramigwa, ariko ngo bamaze kwambuka ingabo za Isirayeli ngo batangira kwitotombera Mose n'Imana. Nico cyantangaje, abantu benshi bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru, ariko Bwana sifiwe, mu mitima yabo banzi Imana, kubera iki? Ntibumvira amategeko yayo, ntibagenda kuko Imana ishaka. Imana izivuga ngo reka iki, wowe ukagikora. Imana izivuga ngo genda gutya, wowe ukagenda uko ushaka. Imana izivuga ngo itware gutya, wowe ukitwara uko ushaka. Imana izivuga ngo bana n'abandi gutya, wowe ukabana uko wumva. Imana ikavuga ngo kora gutya kugira ngo uzambone. Umuntu akazashaka kugenda nkuko yishakiye gusa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kubera iyo urugendo ko kuva muri Egiputa bagera mu gihugu cy'isezerano yari iminsi 11 kugira ngo bagere mu gihugu cy'isezerano, ariko ngo ibone Imana ngo bitegereze mu mutima, ibona kuko badafite umutima wo kutumvira Imana, ngo ibazereza mu butayu, ngo bagenda iminsi 3 batabona amazi, ngo bararuha. Ngo bagera aharu inyanja, ahara akuzi kugira ngo bamwe amazi, nako ngo basanga kararura ngo nimara. Ngo noneho basarira Mose, baravuga ngo ese watuzanye kutumarira hano mu butayu kugeza aho tugera no ku nzuzi zirura, twari tugize 3 tutamwe amazi, tugeze kukuzi dusanze nako karura. Amen. Kubera yuko abantu bayobewe inzira baza bagenda mu bukristo bwaca bakavuga ngo ngo twarayobye. Hari umuhungu umwe wambabaje cyane nategereye arimo avuga kuri groupe ababuntu, aravuga ngo azababazwa n'igihe yagize ngo yifungisha, ngo yisonzesha, ngo azababazwa ngo n'igihe yagize ngo asenga amasengesho yo kwisonzesha, kwihiriza, ngo kiza kimubabaza, ngo kubera yuko yaje gusanga ngo yari yayayuze. Kandi uwo muhungu yagaza hanura neza Mana, yagaza yerekwa neza, ariko uburiganya bwa Satani kubera yuko yagenze mu butayu iminsi 3 aruma amera nk'igiti cyumye. Bwana asifiwe. Atangira kwicuza ibihe yagiranye n'Imana, ngo azayicuza kandi ngo amafaranga yiwe ngo yagaza atanga ngo ni igice cyacu. Nahumiwe. Satani iyaje kugutengereza neza aza gucurika ubwonko, ugatekereza kuko ari gutekereza. Urebe mu kigero urimo ukamuvuga ngo niho ugisobanukirwa. Umvishije rya jambo pastor yavuze, ibyo wamenye kera ngo abari ibyo ugenderamo, ibyo wabwiwe kera ukabyumva, ukabyizera, ukabyumva, ugomba kubizigama. Bwana asifiwe. Amen. Mose ngo atakambira Imana, ariko ari ikintu cyantangaje ngo bageze mu butayu. Umunsi umwe ngo babwira Mose ngo turambiye kumva ijwi ryawe, ngo Imana yavuze. Imana ni we wivugisha, Miriyamu ni uririmba, Aroni ni udusobanurira. Ese Imana ni yakazo? Niko abakristo bunyine bameze. Ngo hari abandi se, ngo hari abandi, hari undi wo barevera, hari undi wo ba pastor, hari undi wo ba conducteur, hari undi wo ba president, hari undi se. Niko bameze bunyine.
noneho ngo baravuga ngo turashaka noneho kumva imana yawe, twebwe twibonanire n'Imana. Ariko mureke mbabwire, Imana utarumva uzatinye cyane kugira ngo yegere, utazi ukumeze. Bwana sifiwe. Baravuga ngo turashaka, noneho Mose ngo aje imbere y'Imana, arayibwira ngo noneho babantu bambaye ngo bakeneye kukubona mu maso. Imana iramubwira ngo genda ubabwire ngo bitegure, nibamara bazoze bakenyere, bazoze bambone. Mose ngo ababwire ibo ngo bategura imyenda, ngo bategura imibiri, bakoga, ngo barangiza bakamesa, ngo barangiza bakisiga, ngo ari bwo baja kureba Imana basa neza. Kandi Imana yababwiye gutegura imitima kugira ngo bitunganye babone Imana. Bwana sifiwe. Nibo ngo bategura isuku. Niko abakristo bameze ubunyine. Hanze urebeye hanze uzuvuga ngo bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru, ariko ibiri mu mutima ni amayobera matagatifu. Ibiri mu mitima y'abakristo ni amayobera matagatifu. Ukareba umuntu arashishikaye, kararirimba, janyumva mvagijwe n'uwo Yesu namenye, kuko ari we gisubizo cy'ibibazo byanje. Bwaca mwasenga gutya, musengera umuntu ngo nije runaka, akamavuga ngo nije runaka. Noneho akamavuga umuntu uzi uba mu gitaramo, ugize gute? Ese birabaye nije runaka nyagutumweho, ugize gute? Nagutumweho kugira ngo nzakugerageza ibi bizagende gute. Koma nahumiwe yemwe, nukuri Imana yoduhishura amaso, ikadushura amaso. Umuntu yoja kuba ku gasozi kiwe kubera iki? Nako dikoboneka abantu bose byaracitse. Imana yotushira amaso. Umuvyeyi hano akabona umuvyeyi hano akabona uyu nguyu, umwene data akabona Muneza akabona Eric. Isi yose kubera yuko narahumye uko dutekereza ntabwo ari ko Imana itekereza. Abayuda, abafarisayo, abasadukayo n'abanditsi bari abantu bizihiza idini ryabo, kandi bari bazi ivyanditswe ku rwego rwo hejuru, kandi barabiganiraga bakabikurikiza, amategeko yabo bakayakurikiza. Ariko Yesu yabareba mu mitima ngo akamabona bameze nk'imvu, bakabivuga ku kanwa bikaba mu bwenge, ariko ngo mu mitima yabo barijimye. Ikimenyetso, Yesu ngo yagaza akora igitangaza cyo gutabara umuntu wari urwaye, ngo akabikora kuri uyu munsi w'icyumweru, ku munsi w'isabato, ngo bakama bagira umujinya, ngo bakagira umujinya. Yesu akababwira ngo ariko mwabana b'inciramo, mwabagome, none umunsi w'isabato inga yawe iguye mu mwobo, wowe isiga mu mwobo ukaja mu isabato, ukaja mu materaniro. Baramubwira ngo ya aho none umwana w'umuntu ninka ni ikihe cy'agaciro mu kindi? Ngo bumva vuze gutyo, bagapima amazi, bagapima n'ifu. Inka nyine n'umuntu ni iki gifite agaciro? Bakumva babwiye ukuri, bikabacumita mu mitima. Bwana sifiwe. N'ubu niko bimeze. Nturuzi uko twaheze hano, twaza dusenga, twari dukora gahunda, uko bamwe bazamanga ngo ese kuriya bari mu biki, ese kuriya ko baragira gute, ese kuriya baheze mu biki. None se twaheze mu biki nyine? Wowe kugira ngo utere umuntu abe kuriya, wowe uba waheze mu biki? Wowe uburi mu biki? Nimba dusengeye umuntu arwaye yaratewe n'abadayimoni, abadayimoni ntibazabaza mu kirere, bazabaza mu bantu. Yesu yarabivuze. Yesu yaravuze ngo muri mwe ngo hazaza amasega aryana, muri mwe hazaza amasega, ngo nuko ngo mube maso. Bwana sifiwe. Nuko mube maso, musenge. Yesu, Bwana sifiwe. Ngo Abisirayeli bazamuka umusozi, ngo batawurenga bakiri mu mizi y'umusozi, inkuba zirakubita,
ngo basakirana n'Imana. Imana iza mu nkuba, inkuba pya. Ariko umunsi umwe narahumiwe mu miwunda, umunsi umwe w'akazi rimwe. Umunsi umwe w'akazi rimwe narahumiwe, niho nabonye ibitangaza. Kandi baza batubwiraga nimba ari inkuru z'imbarirano sinzi. Baza batubwira ngo n'abantu bari baguze inkuba, ngo bari babaza ababembe bari babazana inkuba, ngo bakora chantier ngo mu isoko, barapima baratestinga mu isoko. Inkuba igakubita abantu bose bakaryama. Inkuba igakubita abantu bose bakaryama. Inka ziva mu isoko zose ziragenda. Abantu bariruka, abasikare bararasa biranga. Ikazikubita umunyamurenge, igakubita umupfurero, kandi igakubita umunyamurenge ikamurunda, ikazana umushi ikamurunda hejuru, ikazana umupfurero ikamurunda hejuru, umubembe hejuru, umurega indundo y'abantu. Indundo y'abantu. Bararasa, abasirikare bararasa inkuba, kandi ikabanza ikarabza igakubita. Karabza amazi abantu bari. Udutara twose baratuuda. Ariko uwo munsi naratangaye. Naza ndeba gutya. Singira ubwo. Naza ndeba gutya. Irakubita, abasirikare barasa. Ngwimbundega ngo nizo zazikanga. Ariko uwo munsi bari basaze. Kwimana. Twama tuja kurahara ahantu tuja kuzifata. Amen. Hallelujah. Nzani uko munsi twafashe inkuba zitandatu. Uwo munsi habaye ibintu nutagaza ufate ibiyego. Uwo munsi yarabifashe. Twari mu rubunga bucya, Imana iratubwira ngo nidusohoke twiruke, kandi ngo umuntu yiruka uko twirutse twese umwazi garukanye inkuba zitandatu. Kucya bagaruka mu rubunga bazana inkuba zitandatu. Ndatangara n'abana b'abakobwa, hari abakobwa babiri bazanye inkuba. Gucya turiruka gutya, twiruka tuza kugaruka umuntu akazazaniye. Imana iravuga ngo tukoza kantu nyirazo yamaryama icyumweru cyose. Baratubwira ngo tuje kumusengera, turavuga ngo tuzamusengera ibyumweru bibiri bishize. Banza ryame. Bwana sifiwe. Bibiliya yavuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko yawe, nta ndwara nzaguteza, nta byago nzaguteza, nta makuba nzaguteza, nta marira nzaguteza, nzakuba hafi. Muri Yesaya hazavuga ngo nzakuja imbere, ngo hataringaniye ngo mparinganize, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, ngo nzicemo kabiri, kandi ngo nzaguha ubutunzi buhishantu mu mwijima, ngo kuko ari nje Uwiteka nguguheza kuba amahoro. Bwana sifiwe. Amen. Ikigoye nukwimenya urwego uriho, aho uri, aho uhagaze, ibyo wawukora n'ibyo utekereza. Nico kigoye abantu bari muri confusion. Barahamagawe ngo bagere mu nzira, baradindira, ntibasonga imbere, ntibasubira inyuma, baba ibiziba biri aho ngaho, kandi ikiziba kibayaho kiranuka. Iyo amazi aresa ahantu ntatembe azanuka. Ubu nyine niko abakristo bameze. Abakristo benshi bari mu kunuka bitewe n'ingendo zabo, n'ibyo bakora, n'ibyo babamo. Imana yaraguhamagaye kugira ngo ugire icyo ukora mu gihe cyawe, noneho mu gihe wogikoze ukadindira. Amen. Ukadindira. Imana ngo ibakorera igitangaza. Inkuba ngo ziramanuka, imirabyo zirarabza, noneho umuyaga ngo uba mwinshi, ibisate ngo biramenagurika, birabaturikana. Babwira Mose ngo sigara n'Imana yawe, nimba ari iyi ngiyi ugumane nayo, twebwe turagiye tuzaza twumva icyo uvuga. Amen. Sigara n'Imana yawe. Niko basigaye bavuga. Uri mukubwira abantu ngo dusenge twinjire ihuduma y'icumweru, cyangwa se twinjire ihuduma y'ukwezi, bakakubwira ngo twebwe ntitwabimenyereye, ngo nditwobaho, reka tuje mu kazi. Uzagakora, uzayabona amafaranga. Bwana sifiwe. Amen. Ariko Bibiliya ivuga ngo
Bwana asifiwe. Amen. Ngukunda ubutunzi ngo gukunda Imana ntikuba kuri muri we, Kuri kure yiwe cyane. kunda ifaranga ngo gukunda Imana ntikuba kuri muri we. Nugira umutima ukunda ifaranga gukuruta gukunda Imana, ifaranga uzazibona ariko zizakubera imbogamizi zo kubona Imana. Lazaro na Nyamutunzi, Nyamutunzi yari umutunzi, Lazaro akaba umukene. Nyamutunzi akarya neza ariko Lazaro akarya utuvungukira twatakaye. Urebe umugabo w'imfura ntiyagaza apfa guta utuvungukira, siko byagaza bigenda. Timwagaza mushiraho urutaro, noneho urutaro bakarushiraho amasahani, barangiza abagabo bakaza barira ku rutaro. None kurabona ko yotibura iburyo gute? Nyamutunzi ngo akarya tujya twatakaye hasi, Lazaro ngo akarya tujya twatakaye hasi akaba ari twarya. Nyamutunzi we ngo akarya gasigaza akamererwa neza. Umunsi umwe ngo bombi barapfa. Lazaro ngo azamuka mu gituza cya Ibrahimu ngo anezerewe yishimye ashaya, naruhutse iwacu mu ijuru, la 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 mwijuri wacu n'amahara. Haleluya, nzashayo iwacu mwijuru, twishimane n'umukiza, mwijuri Yesu budasiba aranezerwa. Cyane mutunzi ngo kira ngo giti kimanuka imwoyo, kiramanuka kugeza ageze ikuzimu mu muriro. Ngo atangira gusha, arasha agataka ngo ararame, ngo abona Lazaro karaseka. Ngo aramubwira ngo cirira ku munwa, cirira ku rurimi. Lazaro ngo aramubwira ngo hano ndi nahuri ni kure ntibiba. Kurya wagazurira ku meza, njewe nkarira kutuvungukira. Niko bimeze n'ubu nyine, ry'umuriro nanje ndya-mahoro. Aramubwira ngo noneho gareka ngusaba akantu kamwe, yewe Nyamutunzi we, kugira ngo n'abasigaye batadamarara nkanje, kugira ngo nanje n'abasigaye batadamarara, ngo ugende nguje kubwira abasigaye ngo iyi nzira nimbi bazogukurikire. Ngo yamavuga ngo nibatumvira abahanuzi, nibatumvira abavuga butumwa, ngo nuko bazogukurikire. Amen. Nugira amahirwe yo kumvira Uwiteka Imana yawe, Imana izakurinda ibyago n'amakuba. Mwakira ijambo ry'Imana.